mwiza. Ewe Mungu wewe ni mzuri. Amen. Amen. Semeni amen. Amen. Numva amahoro yo mu mutima. Nasikiza amani ya rohoni. Mana uri mwiza. Ewe Mungu wewe ni mwema. Ni isengesho, hilo ni ombi, ni ihishurirwa, hiyo ni ufufunuo. Yavuze no kuri Yesu. Hata ilizungumzia juu ya Yesu. Imana ibahe umugisha. Mungu awape baraka. Rero kubera ko ndiko nariko sa n'umuntu uri kutinya nko kubijamwo cyane kubera impamvu zanje nyine bwite. Kwa hivyo kwa sababu alikuwa anajisi ni kama hataki kuingia ndani kwa sababu zake binafsi. Mwari mushaganyisha. Nangize ngo abo bankabasubira kandi ariko mumpere bari abakobwa mikrofone ni bamara zibura muzoza muzibaha muzoza mubona ari ku munsi wanje wakiona ni siku yake muzibaha kubera ko sadukorana wakiwa na wakabidhi microphone watakuwa nafanya pamoja. Ririmbe nkakabiri ni turangeza nimba tusura kandi kubyina nimba naje sindamenya ariko reka mbanze mfata umurongo waimbe mara kama 2 manze numva ukuntu bija alafu atajua atakayofuata. Ariko mwese ndabiyegereje abakuru n'abatoya mu ijambo ry'Imana umwanya wose biri butware ndabiyegereje. Tunawakaribisha kwa neno la Mungu wakubwa kwa wadogo. Amen. Amen. Kaone muririmbe. Ndumva mahoro, ndumva umutuzo, manuri mwiza, ibihe n'ibihe. 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 Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Ndumva amahoro, manuri mwiza, ibihe. Ndumva imbaraga, ndumva kunesha, manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Hallelujah. Amen. Numva manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Amen. Amen. Semeni amen. Hallelujah. None twaje kwizihiza kuvuka kwa Yesu. Kwa hivyo tumekuja kudhihirisha kuzaliwa kwa Yesu. N'umuntu wavutse kera. Ni mtu aliyezaliwa kitambo. Warangiza akora imirimo yiwe kera. Baadaye akafanya kazi zake kitambo. Warangije aragenda. Baadaye akapaa. Hasigaye kimwe. Kukabaki hasigaye kugaruka kwiwe. Kumebaki kurudi kwake. Kubera ko yaravutse. Kwa sababu alizaliwa. Arapfa. Akafa. Arazuka. Akafuka. Igisigaye ni ukugaruka kwa Yesu. Kilichobaki ni kurudi kwa Yesu.
none twaje kwizihiza Kwa hivyo tumekuja kufurahia inkomoko mwanzo yo kuba abakristo, mwanzo wa kuwa Wakristo, inkomoko mwanzo yo kugira agaciro. ya kuwa na dhamana. Amen. Amen. Hallelujah. Birashoboka byendanje yuko ntaja kugera kure nkavuga gusa nk'abahanuzi bangaho uburyo bamuhanuye Yeye atazungumzia tu manabii kadhaa, kaza gusigira abandi, kubera ko Yesu ntiyamaza gihanuka gusa ngo yamatibuka. kwa sababu Yesu hakuja tu ghafla na Ni kitu akaanguka. cyateguwe kuva kera, Ni kitu kiliandaliwa kutoka ngo zamani, kirangize baranagihanura, baadaye wakatabiri, ngo kirangize gitwara imyaka, alafu kikabeba ngo miaka, buce kirasohoka. alafu ikatimia. Ayo makuru ari hagati Hizo habari zilizoko katikati ni maremare, ni habari refu, ariko turagenda ducaho lakini tutaenda tukizungumzia agace kidogo kidogo agace. kidogo kidogo. Semeni amen. Hallelujah. Ndiko ndatinya ko kubyina, Anaogopa kucheza, ndatinya kandi sindiko menya naho amasaha ageze. na tena ajui muda umefika wapi. Saa 5:09. Manuri Ibihe Manuri mwiza, Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Umva Manuri mwiza, Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Umva imbaraga, umva imbaraga, numva kunesha, Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Manuri mwiza, Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Tambuke nanone Piteni mbele tumchezee tube Mungu, nkabishima aho bukeya, tumfurahie Mungu. ariko nsabe musobanuzi iwabyinire gusa nka hano, taze nka hano kandi atambuke, iwabyinire nka hano, ntaze hano, Ataomba msobanuzi, yeye atachezea tu hapo taze mbele, hano, iwaguma abyinire hano yeye atachezea hapo mbele, kandi yihangane. na tena avumilie. Hari ikibazo bitwaye, nimuze Piteni, nimuze, hari abagore bari bamaze gufata ikirere, nimuze, uyu munsi ni uwanyu. leo ni siku yenu, Nimuze mwishime. Ibihe n'ibihe, Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Manuri mwiza, Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Mubasha kubyina mutaririmbye? munaweza cheza bila kuimba. Muwo ducurangira bijya bacuranze nimugoroba baninga, aho bangu gucuranga nitumara kandi ntidutwara umwanya muremure. Hatutachukua muda mrefu.
murakoze Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Asanteni Mungu wa mbinguni awabariki. Imana rwose ibahe umugisha. Mungu awabariki. Hano kari mu gashamye gatoya kaza gatuma abantu bishimira Imana ibyo yakoze. Iko mojawapo wa vitu ambazo zinafanya watu wafurahie yale ambayo Mungu. Kubera ko ari ingingo nyinshi zituma twishima. Kwa sababu kunazo sababu mingi. Reka badufashe badusomere Matayo igice cya mbere 23. Watatusomea kitabu cha Matayo ni 1 mstari wa 26. Luka igice cya mbere murongo wa 26. Pia watatusomea Luka 1:36. Abiteguye badufashe. Walio tayari wanaweza tusomea. Matayo igice cya mbere 23. Witonde. Nimba ari nogira Biblia ntagatifu nawe yo. Hata kama kunaye yule aliye na Biblia takatifu na yatusomea. Igice cya murongo wa 23. Yego. Aravuga ngo dore umwari azasaminda kandi azabyara umwana w'umuhungu. Kandi subira utangire neza. Dore umwari azasaminda. Mwumvishije interuro y'iryo jambo? Umesikiza mwanzo wa hilo neno? Ni nk'umuntu wari kurangiza kure. Ni kama mtu aliyekuwa anatazama mbali. Dore tazama akabarangira. Alikuwa anaonyesha. Akavuga ngo dore umwari azasama inda. Alikuwa anaambia tazameni bikira atachukua mimba. Kandi azabyara umwana w'umuhungu. Kandi azabyara umwana w'umuhungu. Na atazaa mwana kijana. Azitwa Emmanuel. Azitwa Emmanuel. Naye watamuita Emmanuel. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yani Mungu pamoja nasi. Amen. Amen. Arabakiri ko bahashaka. Kuna wale wanatafuta bado. Hari wahabonye muri Biblia ntagatifu? Ngaho. Biblia takatifu yule ameona. Naho twumva uko havuga. Haravuze ngo dore umukobwa w'isugi agiye gusama inda. Dore umukobwa w'isugi agiye gusama inda. Tazama bikira atachukua mimba. Maze abyare umuhungu. Na atazaa mwana. Nuko bazamwite Emmanuel. Nuko nguko niryo nitegeko ni ihame bazamwite Emmanuel. Na watamuita jina lake Emmanuel. Kuvuga ngo Imana turi kumwe. Nibyo nukuvuga ngo Imana iri kumwe natwe. Yani Mungu pamoja nasi. Amen. Amen. Matayo Luka nako 1:26. Luka igice cya mbere n'umurongo wa 26. Aravuga ngo mu kwezi kwa gatandatu marayika Gabriel atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti. Ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu. Uwo mukobwa wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. 28. Aravuga ngo amusanga aho yarari aramubwira ati n'amahoro urahiriwe. Amahoro indamukanyo y'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Imana iri kumwe nawe. Amen. Umwami Imana ari kumwe nawe. Amen. Some Kiswahili. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu. Jina lake Yusufu. Wa mbari ya Dawidi. Na jina la bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyopewa neema na Bwana yu pamoja nawe. Salamu uliyopewa na Bwana yu pamoja nawe milele na milele. Amen. Ariko Igiswahili ni gitangaza. Dukomere Imana mbashi kubw'ijambo ry'Imana. Tupigie Mungu makofi kwa sababu ya neno la Mungu. Aramubwira ngo salamu. Kera niho bazaga kwandika akavuga ngo salamu zikufikie. Akamsalimu kwanza. Kuko twari tumaze kubivuga, kama vile tumemaliza kusema,
twavuze ko twaje kwizihiza umunsi wa Noheli tumesema kwamba tumekuja kusherekea siku ya Noeli, kubera ko uwo wabaza uwo ari wo wese kwa sababu yeyote Wese. unaweza uliza, wese yeyote unaweza uliza arabizi, anajua, n'abapagani barabizi, na hata wale ambao hawajaokoka isi wanajua, yose irabizi, dunia yote inajua. kirizihiza ko umwami wacu Yesu Kristo yavutse. Wanasherekea kwamba mfalme wetu Yesu Kristo alizaliwa. Amen. 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 Biblia mu itangiriro haravuga ngo Biblia katika kitabu cha Mwanzo kunasema mbere na mbere Imana yaremye jambo, kwanza kulikuwa na neno, kandi uwo jambo yari Imana, naye huyo neno alikuwa Mungu, kandi yahoranye natwe. na tena huyo alikuwa nasi. Tacaremwe cyose Hakuna kilichoumbwa kitaremwe nawe. ambacho hakikumbwa naye. Amen. Amina. Amen. Amina. Ibyaremwe byose Yote yaliyoumbwa, tacaremwe hakuna kilichoumbwa kitaremwe n'Imana. ambacho hakikumbwa na Mungu. Uzamutse Ukipanda, Biblia iravuga ngo isi ntiyagiraga inshusho, Biblia inasema dunia haikuwa na yari isi sura, yari yuzuye amazi, ilikuwa tu ni dunia imejawa ariko maji, umwuka w'Imana lakini roho wa Mungu uyu nguyu wahoraga ugendagenda hejuru y'amazi. ulikuwa unazunguka juu ya maji. Amen. Amina. Wahoraga ugendagenda Ulikuwa hejuru unazunguka y'amazi. juu ya maji. ngo buce Imana itangira kurema ibintu, Kesho yake Mungu akaanza kuumba irema vitu, ibiti, ikaumba irema miti, imisozi, ikaumba milima, irema inyanja, ikaumba irema bahari, inzuzi. ikaumba mito. Abari ku ndondo bagira amazina yazo, Waliokuwa kando na kando mu wakawa na bibunda naho majina, hari uko, pengine pia wakaita ibubembe majina naho hari yao. uko. Pia kote ni Nukuvuga kulikuwa ngo hivyo. biriya byose byaremwe ico gihe. Ni kumaanisha yote yaliumbwa wakati Zanumva huo. bavuga nje sinamubonye, Anasikia wakisema yeye hakumuona. umugabo umwe yaratunze inka nyinshi, Mwanaume mmoja alikuwa na ng'ombe mingi. ngo arangize akagira umwana usa ufite nk'ubumuga bwo mu mutwe. Alikuwa na mtoto ambaye alikuwa na Bukeye ulemavu wa umunsi umwe kichwa. aja gushora ngo ashike abona kuzi gatoya, Kesho yake akapeleka ng'ombe, abona inka ya mbere iramwenti gashize, akaona mto mmoja ng'ombe zigeze imekunywa 10 hizo. zigeze 100, aravuga ati ariko Ng'ombe zikakunywa na mto huo haukuisha. akakuzi zino nka ziwacu zose za mwenti kashira ni bwoko ki? Akasema mto huo ambao ng'ombe zote zimekunywa na haijaisha, Akakuzi ni aina kava gani? hehe? Kanatoka wapi mto huu? Aravuga ati nyamara Akasema iwezekanavyo, bino bintu birakomeye, haya mambo ni makuu. arabitahura. Akafufunuliwa. Ico gihe Wakati huo Imana irarema, Mungu akaumba. iravuga ngo kamombe zaca muri uyu mubanda, Akasema kama ng'ombe itapitia tukawurenge hapa n'umunsi n'umwe. na isipite. Iravuga ngo rwingi izaca muri uno musozi, Ikasema rwingi pia itapita tukawurenge mlima huu, n'umunsi n'umwe. na isipite kwa huo Iravuga mlima. ngo Tanganyika ntukarenga ibaraka, Ikasema Tanganyika isipite iravuga baraka. ngo Lake Kivu Ikasema Lake Kivu ntukazamuke ngo wegere haruguru hari kanisa rya Sepaki. isipande na ifike kwa kanisa Imana la Sepaki. ibiheza itegeko. Mungu akalipa uamuzi. Semene amen. Amina. Ngo imare kubiha itegeko, Baada ya kuwa birumva uamuzi, biruba, yote akasikiza na ngo buce akatii. Imana irema umuntu, Kesho yake Mungu akaumba ngo mtu. imare kurema umuntu Baada ya kumuumba mtu, imushira mu ngobyi ya Edeni, ikamweka katika ngo Edeni. imare kumushira mu ngobyi ya Edeni, Ilipomweka katika Edeni, iramubwira ngo bino bintu byose ikamwambia mambo haya yote ndabiguhaye, nimekupa, uzabirye, ukule, inyamaswa mutegeke. pia wanyama Kubera ko araho uongoze. nasomye birambwira ngo umwana w'intare Kwa sababu kunapo alisoma ikamwambia mwana wa simba ngo azabana n'umwana w'inka, ataishi na mwana wa ng'ombe, umwana azakinira ku mwobo w'inciro. mtoto atachezea pamoja na Igenda nyoka. ibintu byose bifite amahoro, Mambo yote kaenda kawapa ibintu byose ari uhusiano, umutuzo. yote yalikuwa na usalama. Ngo buce Kesho yake umwana w'umuntu arashukwa, mwana wa mtu akadanganywa, ava mu bwiza bw'Imana. akapotoka kwa utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Ngo amare kuva mu bwiza bw'Imana, Alipotoka kwa uzuri wa Mungu, Imana iza kumureba mu mafu ya nimunsi, Mungu akakuja kumwangalia, iramuhamagara Adamu, Adamu we akamuita Adamu, Adamu, uri he Adamu? ewe Adamu uko wapi? Iramubwira ati nahunze. Akamwambia nimekimbia. Wahunze ikisi? Umekimbia kwa nini? Ayo makuru yose murayazi. Habari hiyo yote mnaijua. Aravuga ati wa mugore wampaye Akasema yule bibi uliyenipa niwe wakoze irishano. ndiye amefanya haya. Wa mugore nawe tiyanzoka, Bibi yule naye akasema ile nyoka, ya yindi ile nyoka yaje imbwira uko, imekuja Muzi ikaniambia uko hivi. yamubwiye. Mnajua vile ilimwambia? Birangize Imana igira imbabazi, Baadaye Mungu akawa na huruma, yanga guta inshusho yayo yari yaremye, akakataa kutupa sura yake ambayo ilikuwa imeumba, irongera kandi iramugarura. ikataka tena kumrudisha. Kristo ubwiwe Kristo mwenyewe ahanura Yesu Kristo, anatabiri Yesu Kristo, aravuga ngo akasema yewe wanzoka we,
ewe nyoka, mu rubyaro rw'uyu mugore ukoresheje amakosa, kwa kizazi cha huyu bibi ambaye Uzavamo. umetenda makosa, yule atakayetoka azagukumena umutwe. atakugonga kichwa. Amen. Amen. Uzava muri uyu mugore, Kizazi cha huyu mama, imbuto izava muri uyu mugore, imbuto mbegu ambayo itatoka kwa huyu iyo mama, niyo izakumena umutwe. hiyo ndio itakumwaga kichwa. Imana ubwayo ihanura Yesu Kristo, Mungu binafsi akatabiri Yesu Kristo, kubera ko yarabonye ubwiza bwa mbere bwari kwa sababu buvuyeho, alikuwa ameona utukufu wa kwanza ulikuwa warangize umetoka, ishakisha uburyo izamwishiza mu bwa alafu kabiri, ikataka njia kumwingiza ibona kwa ko pili, nta yindi nzira ihari, kaona kuna njia nyingine ambayo ibona kuba ngo iliyokuwa izamara ubu bugome bwatewe n'inzoka mu ili muntu. malize ubaya wa nyoka ambayo imeingia Uyu kwa muntu mtu, kandi n'uzakomokamwo uzamara nanone bwa bumara bwa ya nzoka, na tena huyo mtu ndiye Iramubwira ametoka ngo yule atamaliza uzakuvamo. huyo nyoka. Akasema yule atakayetoka ndani yako azakumena umutwe. atakugonga kichwa. Ubwiwe arayihanura, Yeye binafsi aravuga akatabiri, ati ahangaha watandukanirije n'umwana w'umuntu, akasema hapa ndipo ulinitenganisha Kuri na iki mwana wa giti. mtu, kwa huu mti, aha niho hapa ndipo nzongera guhurira nawe. nitafatana naye mara tena. Yesu ubwiwe Kristo Imana Yesu iramuhanura. ama Mungu akamtabiri. Ico gihe imyaka n'imyaka iragenda, Wakati huo mwaka na mwaka ngo ikapita, barangize baadaye ejo bundi baja inzara iratera, juzi kukawa na njaa, baramanuka baja guhaha muri Egiputa, wakateremka wakaenda Misri. ngo bamare gushika Walipofika baratura, wakaishi atari abanyage, kama wao ni mitumwa, ari abantu babunze babimukira bagiye gushaka ibyo kurya. ikiwa tu ni watu ambao wamehama. Igihe kiragera biba ngombwa ko baba abaretwa, Wakati ukafika ikakuwa igihe lazima wakwe kiragera Mose watumwa. aravuka. Wakati ukafika Musa Mose ngo akazaliwa, amare kuvuka, Musa Imana alipozaliwa, itekereza Mungu uburyo yamuhishe akafikiria ziriya nzira zose. njia aliyomuficha. Igihe kiragera cyo kugenda, Wakati ukafika kwenda, ngo barangize baadaye bava muri Egiputa, wakatoka Misri. biriya bitangaza byose Imana imaze Miujiza hiyo kubikora. yote Mungu alipokuwa Ubushize amefanya. twavuze ko igitangaza cya 10 Last time tulisema miujiza cyasigaye ya kiba 10 ubwoko bwa Isiraheli bwagiye, ilibaki kitendeka taifa ngo la bumare Israeli kugenda mu likienda. butayu, Walipoenda jangwani kugenda bukora ibitangaza, wakaenda wakifanya miujiza bushorewe n'Imana, wakiongozwa na kubera ko Mungu. Biblia yarambwiye Kwa ngo sababu Biblia inaniambia kumanywa asubuhi inkingi y'igicu alikuwa anaongoza iyo na yabashaga mbingu. imbere Ndiyo ilikuwa inaongoza, bakayikurikira, mawingu ndiyo yalikuwa yashika yanaongoza. yahagarara, Ilikuwa nabo ikifika bagahagarara, inasimama nao wanasimama. nijoro ikababera itara, Usiku ilikuwa inawaangazia, ikabamara imbeho yo mu butayu. ilikuwa inawamalizia Byaragiye. baridi ya jangwani. Ibyo bagiye bakora byose mu butayu Hayo yote waliotenda jangwani murabizi, kugeza mnayajua. bageze kuri Yorodani, Kufika walipofika Yorodani, ngo bamare kuhagera, walipofika amakuru abatanga imbere, habari ikafika mbele baravuga ngo zao. ubwoko bwa Isiraheli bwaje, Wakasema taifa la Israeli imekuja. Imana yabo yakoze ibitangaza. Mungu wao amefanya miujiza. Ni ukuvuga ngo Ni kumaanisha ya nyanja, ile bahari, ya yindi itukura, ile bahari ya yindi nyekundu itinyitse, ambayo ilikuwa inaogopewa, bayiciyemo wamepita n'amaguru yabo, na miguu yao, bajabuka wakapita humutse, wakapita ikiwa ngo bamare kumva iby'ibitangaza by'Imana, waliposikia miujiza ya Mungu anatenda ibyo bagiye bakora kuri Ai, yote ambayo walikuwa wanatenda kuko kwa Imana Ai, yagiye ibabwira. vile Mungu alikuwa anawaambia. Semeni amen. Haleluya. Ngo bamare gushika ahantu hamwe mu kibaya, Walipofika mahali pamoja, amen, amina, umwami Balamu yumva amakuru yabo, mfalme Balamu Arakata akasikia aba historia bantu. yao, akasema watu hawa, aba bantu akasema watu hawa bazankorera igitangaza. watanitendea makuu. Balamu amaze kumva amakuru yabo y'Abisiraheli, Balamu aliposikia habari ya ibyo Wanaisraeli, bakoreye mu butayu, yale yote kugira waliotendea inama yo jangwani, kuja kuzana umupfumu wakajishauri kwenda kugira ngo kuleta abavumire ubwo mganga bwoko. ili aweze kulaani taifa hilo. Amen. Rimwe na rimwe Wakati mwingine iyo abantu bamaze kwakira Yesu, watu wakimpokea Yesu, iyo Yesu amaze kuvukira muri bo, Yesu akizaliwa ndani yao, hari amagambo y'urucantege, kunayo maneno ya ukatizi, hari amagambo baza bakuvumira ku gahera, kunayo maneno wanakuambia, kavuga tuyiwe n'ejo azaba wanakuambia yananiwe, kesho utashinda, tumuheze igihe iminsi 3 azaba yananiwe, tumpe muda siku tatu twese tugashira utashinda, iyi ngari gashira. mwezi unaisha. Ico gihe Wakati huo baragenda bazana umufumu witwa Baraki, wakamleta mganga ambaye alikuwa anaitwa Baraki. ngo bamare kumuzana, Walipomleta baramubwira ati ico twagiye kukuzanira wakamwambia sababu ya siku ni kugira ngo kuleta utuvumire ni ili uweze ubu kulaani bwoko, hili taifa, ubu bwoko ubuvume, taifa hili kubera ko ulilaani, bakoze ibitangaza, kwa sababu walitenda niba tugeramo miujiza. baratumara baraturimbu. Wakifika ndani yetu watatumaliza. Ariko ngo amare gushika, Lakini baramuzana, wakamleta, baramubwira ati none ga wakamwambia sasa, wino uje kubuvuma,
njoo uweze kuwalaani. Akasema ni sawa. baragiye bamujana ku musozi witwa Bomatibari. Wakampeleka kwa mlima uli kule ito Bomatibari. Baramufika kuvuga ngo mbikore. Wakamwambia ili nifanye. Hari igitambo uri butambe. Kuna dhabihu ambayo mtaitoa. Baramubwira tubazana imfizi zirindwi. Wakamwambia utaleta uzane n'amasekurume arindwi. Na ulete numara isekurume y'imfizi y'inka n'intama. Kila ng'ombe utambira ku gicaniro kimwe. Kila ng'ombe na kondoo utakuna weka kwa dhabihu moja. Semeni amen. Amen. Arabikora. Akafanya hivyo. Atangira gutanga ikiguzi. Akaanza kupeana dhabihu kugira ngo bavume. Ili aweze kuwalaani. Atangira gutanga ikiguzi. Akaanza kupeana kugira ngo isezerano ryarindi Imana yavuze kera mu isezerano Imana igitangira kurema. Ili agano ambayo kugira ngo ritaza gusohora. Ili sije ikabitangira ibiguzi. Wakaweza kupeana kugira ngo umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Wakapeana hiyo sadaka ili mwana wa Mungu ambaye Yesu Kristo asizaliwe. Ariko ntibiza bikunda. Lakini haiwezekani. Kiri muri Yesu. Kilicho ndani ya Yesu. Imana yavuze. Kile ambacho Mungu alizungumza. Gutangira ikiguzi kingana. Hata ukipeana sadaka ya abarozi n'abapfumu bose. Hata ukichukua chawi na waganga ngo babavume. Wanawaleta na wanasema walaani iwezekani. Kubera ko yarabigerageje. Kwa sababu alijaribu. Irabananira. Na ikashindikana. Amen. Amen. Aravuga ati iki gicaniro cya mbere ni nk'aho bitari kwemera neza. Akasema dhabihu ya kwanza ni kama iendi vizuri. Arangiza arasohoka kandi aramufasha. Akasema tena kwa Biblia yarambwiye ngo amwinjiza ikibira. Biblia inaniambia yeye aliwaingiza mahali urenge witwa Pisiga. Wakafika kwa mlima ambao hakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Naye pia akafanya mambo kama hayo. Tuguhagarara ahangaha. Akasema simama naje ndaza ngere hano. Nami nitakuja Imana yosanganira. Nione kama Mungu ataripia. Shima niri runshire mu kanwa. Lakini kila ambacho Mungu ataniweka kinywani. Hicho ndicho ndibukubwira. Hicho ndicho nitakwambia. Ichimana kila ambacho Mungu ataniweka kinywani. Hicho ndicho ndibukubwira. Nitakwambia. Amen. Amen. Naho ntibizakunda. Nayo po hayukozekana. Warangize baadaye aramubwira ati nanone gubwo bigizano reka twongere kandi tugere ku wundi musozi. Akamwambia sababu imefika hapa. Warangize imujana mu mpinga y'umusozi. Ikampeleka kwa Mungu. Arangwa twari kuwitegereza umuryango umwe wari ukambisa. Akasema yuko natazama ariko noneho yose tugiye kuyitegereza. Lakini sasa mataifa yote wanatazama. Narosa kandi akorera zabitanga. Tozo dhabihu hizo. Amen. Amen. Ubwo mutegurire mu kubara 24:17. Uende unitafutie kuhesabu 20. Noneho bose ngubitegere. Alafu yote utaniwekea. Ngo amare gushikara bareba. Alipofika akawatazama. Arabitegereza. Akawatazama. Arabitegereza. Akawatazama. Aravuga ngo se ninde wabasha kuvuma? Akasema nani anaweza laani? Ari Imana itavuma. Wale ambao Mungu hakulaani. Ninde wotunguka? Nani anaweza? Ninde wobasha? Nani anaweza? Ninde wogerageza? Nani ambaye ana uwezo kugira ngo avume ubwoko butazabuvumika? Yule ambaye nani anaweza kuvuma isezerano ry'Imana? Nani anaweza laani? Ninde wobitinyu? Ni nani anaweza? Aravuga ngo dore. Akasema tazama. Ngo bameze ngo nk'intare ibunze. Wanafanana kama simba ambaye imetulia. Semeni amen. Haleluya. Atangira kumuhanura. Akaanza kumtabiri pia. Yule ambaye amekuja kama Imana atangira kumubwira amagambo ari akaanza kumtumia. Aramubwira ngo sende wabasha kuvuma. Akamwambia nani anaweza laani? Akamwambia tazama. Ubarimo. Yule ambaye kwa miongoni ameze nk'intare. Anafanana na simba. Ninde wobasha? Nani anaweza? Sasa tuvuga ngo itare mu muryango wa Yuda. Tunasema simba ya familia ya Yuda. Yuda. Mu muryango wa Yuda wakomotse. Simba ya familia ya Yuda. Ubwi watangira kumuhanura. Yeye binafsi akamusomera. Acha tusome wale hapo. Tugende gahoro. Kubara 24:17. Aravuga ngo ati ndamureba ariko subu. Ngo amare kuvuga ayo magambo barangize ubwiwe kubera yatari mu muryango arangije mu muryango. Arababwira ngo ndamureba. Baadaye binafsi akasema anamuona. Ndiko ndamwitegereza. Tazama. Ndiko ndarangiza ukibaya. Namtazama uko mbali. Karangiza ubwoko bw'Imana. Natazama taifa la Mungu. Karangiza ikibarimo. Natazama kilicho ndani yao. Isezerano ry'Imana. Natazama agano la Mungu. Barangiza aramuhanura aravuga ngo ndamureba. Baadaye akatabiri na akasema anamuona. Ariko lakini tari bugufi subunyine. Sio sasa. Ndamureba. Namtazama. Ariko subunyine. Lakini si sasa. Gakomeza. Ndamwitegereza ariko ndandi bugufi. Ndiko ndamwitegereza neza. Ndiko ndagerageza kumukurura. Ndiko
ndani yenu, abarimo ako ndani yenu, abarimo Yesu ako ndani yenu Yesu. Yesu Kristo abarimo, Yesu Kristo ako ndani yenu. ko ndamureba Namtazama ariko ndariha, lakini hayuko karibu, ndetse nagerageza kwitegereza na hata nikiangalia tena abona si hano, namuona si karibu, ariko Yesu, lakini Yesu abarimo, ako ndani yenu. Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti abarimo, ako ndani yenu. amen, Amen. amen, amen. Yesu abarimo, Yesu yuko pamoja nanyi. itare mu muryango wa Yuda, Simba familia ya Yuda yababunzemo, ako ndani yenu, kandi ni nyamaboko, na tena ni mwenye nguvu, ni nyamaboko, ni mwenye nguvu, ni umunyembaraga. ni mwenye nguvu. Amen. Yesu uzaza gucungura abari mu isi. Amen. Yesu ntabwo yari kuza ari umunyantegeke, kuja kuwa mdhaifu, yagombaga kuza ari umunyembaraga. ilimpasa iyo baba bamuhanura bo bakamugereranya n'ibintu walikuwa wanafananishwa na mambo makuu, bakamugereranya n'ibintu biteye ubwoba, wanafananishwa na mambo bakamugereranya kureba, walikuwa nasema na ariko muona, ndari hafi, lakini hayuko kandi karibu, ni intare ya na tena ni simba, Amen. ibabunzemo, tena ni simba ambaye Vitali yuko pamoja bajyanyemo. nao, Amen. ni simba ambaye Bwoko amelala bw'Imana pamoja nao. muhumure, Taifa la Mungu uri msiofu, muri twebwe ni umunyamaboko, yule ambaye Amen. pamoja nasi ni kandi mwenye uri muri nguvu, twebwe ni intare, na tena aliye ndani uri yetu muri ni twebwe arakomeye, aliye ndani yetu ni mkuu, kubera ko kwa sababu yabwiye Mose, aramubwira ngo Mose, alimwambia Musa, akamwambia ewe mfite mu Musa, ntoki, nini ulio nayo ndani ya Aramubwira ati, mkono "Mfite yako?" inkoni. Akamwambia nina fimbo, aravuga ati irambure hejuru yawe. akamwambia Amen. tosha juu ya maji, Semeni amen. Amen. Yeme muhumure, msiogope, uturimo yule ambaye ako ndani yetu arakomeye, Amen. kandi na tena afite ububasha bwose, anazo nguvu zote, afite ububasha, anazo nguvu zote, afite ububasha ana bwose. uwezo wote, Haleluya, Haleluya. afite ububasha bwose, anayo uwezo wote, kubera ko kwa sababu ni intare yo mu muryango wa Yuda, ni simba familia ya Yuda, Imana iri kumwe natwe. Mungu aliye pamoja nasi, Iyo aravuga ngo se ninde wabasha naye kuyivumbura, akasema nani anaweza, kameze k'intare y'ingabibunze, kwa sababu wanafananishwa akongera na kandi simba, akamera k'intare ngo riri mu byana byayo. na tena inafananishwa na simba aliye Ninde miongoni mwa wabasha wake. kuyitunga urutoki? Nani huyo anaweza, Amen. Amen. Ninde? ni nani huyo, Ninde wabasha kuyitunga urutoki? nani anaweza mnyoshia kidole? Semeni amen. Amen. Rimwe na rimwe Wakati mwingine baza batwurira tukabihorera, wanakuja na tunawaacha, baza batwurira tukabihorera, wanakuja tuliopo na tunawaacha, baza bavuga n'ibyo bavuga hata wanazungumza vile wanataka, bikororoswa, na hayo yote tunafunika, ariko uturimo lakini yule aliye ndani yetu arakomeye. ni mkuu. Komeza. Endelea. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo. Inyenyeri Nyota zakomoka mu bwoko bwa Yakobo. itatokea katika Yakobo, Inyenyeri nyota zokomoka mu bwoko bwa Yakobo. itatokea katika Yakobo, Nawe abaramuhanuye. naye akakuwa amemtabiri. Ngakomeza. Mu bwoko bwa Yakobo. Inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli. Inkoni Y'ubwami. y'ubwami. Na fimbo ya enzi, Ni ukuvuga ngo uyu muntu wari ukomeye, ni kumaanisha mtu huyu aliyekuwa n'ibindi bintu mkuu. yari afite. Sikizeni mambo aliyokuwa nayo, Yaravuze ngo inyenyeri akasema nyota izokomoka kwa itatokea Dawidi, katika, kandi inkoni y'ububasha n'ubutware na tena fimbo la enzi izokomoka itatoka mu bwoko bwa Isiraheli. katika Israeli. Umuntu wese yaje kwima ingoma, Mtu yoyote akienda kukaa kuwa na uongozi, akantu muzamubona baza bamuha. kuna kitu ambacho wanamkabidhi. Amen. 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 Ndamureba, Namtazama, ndiko ndamureba, namwona, ariko lakini tandi hafi. si sasa. Amen. Amen. Aravuga ngo uzavuma, uzabavuma, Akasema yeyote atakayewalaani nawe azagire gute, naye Azavuma. alaaniwe, kandi uzabaha umugisha, na tena yeyote atakayewabariki nawe naye azahabwe abarikiwe. umugisha. Ico gihe cyose, Huu wakati wote, ayo makuru yose nayanditse, hizo habari zote nayandi bari buze nazisikia, kuvuga, na wengine watakazungumza. warangize kumubona, Alipomaliza kumuona, nawe yamagenda amuterera kwa Yesaya. naye akaenda akamfikishia Isaya. Amen. Amen. Mwumva ukuntu biza bigenda, Sikizeni vile inaenda, bikagenda bihanahana. inaenda kipianwa, Warangize nawe aragenda, naye akaenda.
neza neza abagiye kwa Yesaya. akaenda mpaka kwa Yesaya. Yesaya nawe yamuvuzeho Yesaya naye alimzungumzia ati akasema nico kizatuma Uwiteka ubwe ndicho kitafanya Mungu mwenyewe abihera ikimenyetso. awape ishara. Noneho bari bavuza amakuru aho ngaho, bamwe ntibashaka nko kubyumva. Hapo ni habari yo Warangize arababwira ngo musabe ikimenyetso cyaba cyo mu ijuru, tafuteni ishara ndetse n'icyahantu ku isi, ama hapa duniani, icyo ari cyo cyose musaba, ishara yote mwumve bino bintu ndiko mbabwira, ili muweze kusikiza mambo haya Umwana nawaambia, azavuka. kwa sababu mwana huyu atazaliwa. Mara kugisaba, Baada ya kuomba, Imana yo mu ijuru izakibaha. naye Mungu wa mbinguni Akantu atawapa. baramusubiza ngo ntitwogondoza. Kuna neno walimwambia, Warangiza arababwira hano, akawaambia, arababwira ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe akamwambia ndicho abihera kumenya gutandukanya mpaka wakati atakapotofautisha ni cheese kizuri na kibaya. ariko aho hagati, Lakini hapo katikati, icyo nicyo kimenyetso. hiyo ndio ishara. Dore yuko umwari Ndio hapo azasama inda. bikira tawa na mimba. Amen. Amina. Igice cya 9 n'umurongo wa mbere, Sura 9 mstari wa kwanza, arongera kandi aramuvuga, tena akamzungumzia, aramuvuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima akasema watu waliokuwa dore babonye wanatembea umucyo, ndipo dore wamepata, bakurikiwe n'umucyo, ndipo wameangaziwa na abari nuru. batuye mu gicucu Wale ambao walikuwa wameishi kwa bakurikiwe giza n'ubwiza bw'Imana. wanaonekaniwa na utukufu wa Mungu. Amen. Amina. Semeni amen. Haleluya. Abari mu mwijima Wote walikuwa kwa giza baviriwe n'umucyo, wameonekaniwa na nuru. warangiza yamatangira kumurangiza nawe, Hapo akaanza kumtazama abo abari mu mwijima akasema wote waliokuwa kwa batari giza, barakamenya Yesu, wote ambao hawakuwa wamemjua Yesu, abo bose hao wote baviriwe n'umucyo, wameangaziwa na nuru. abari mu gicucu cy'urupfu Wote waliokuwa kwa giza nabo bagize gute? nao wameonekaniwa, Nabo babonye umucyo. nao wameona nuru. Warangiza aravuga ngo Napo akaambia, iwe yamakurura yeye akamvuruga. uwa mbere Maraki yaramurangije ari kure, Wa kwanza Maraki alikuwa warangiza Yesaya aramukurura amuvuga ko Yesaya akamvuruta kama yule atakayezaliwa. aravuga ngo nuko dore Haya akasema ndivyo, umwana yatubukiwe, mwana amezaliwa, duhawe umwana w'umuhungu. pewa mwana kijana. Semeni amen. Haleluya. Tumepewa ako kanya wakati huu, duhawe umwana w'umuhungu. Tumepewa mwana kijana. Amen. Amen. Duhawe umwana w'umuhungu, Tumepewa mwana kijana. duhawe umwana w'umuhungu. Tumepewa mwana kijana. Nimba ari ikintu kigeze kunshimisha, Kama kuna kitu kilishayimfurahisha, nigeze kubabara rimwe, ashaihuzunika mara moja. ndababara ngongere mu isoko naningwa kwiyumanganya mu iposho nari mvuye mu Minembwe. Akakasirika mpaka alipofika kwa soko, hangeweza Noneho n'abantu bose biwacu mpaka watu wote wa kwao bakaza batinya kunyegera, walikuwa naogopa kandi kumkaribia, nari mbabajwe n'akantu katari na tena alikuwa amehuzunishwa na kakitu kadogo, katari kanini pi, kakitu si ariko kwa kubwa, ndagakuza, lakini yeye akaifanya kwa kubwa, akaifanya ndagakuza nja mu gicucu cy'urupfu, akaonekana, nja mu isi y'umwijima. yeye akaingia kwa Abantu dunia ya bafite amaso giza. batari ko babaye gute. Watu wakimtazama anasema kumendaje? Amen. Amen. Ndashima Imana Anashukuru Mungu ko nabonye umucyo, kwa kuwa pia yeye aliona nuru. ndashimira Imana Anashukuru Mungu ko navuye mu gicucu cy'urupfu, kwa sababu alitoka Hamurikiwe. kwa kifo. Naye Yesaya akaona nuru. warangiza amavuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, Yesaya akasema tumepewa mwana kandi kijana, warangiza aramuvuga, na tena aravuga akamsifia, mu kintu cya mbere. akasema neno la kwanza, Semeni amen. Amen. Ubutware Ufalme wake buzaba ku bitugu bye, utakuwa kwa juu ya bega lake, ububasha uwezo buzaba buri ahangaha, utakuwa juu ya bega lake, ubushobozi uwezo buzaba buri aha. utakuwa juu ya bega lake. Amen. Amen. Duhawe umwana w'umuhungu, Tumepewa mwana kijana, ubutware ufalme wake buzaba ku bitugu bye. utakuwa juu yake. Amen. Amen. Ubutware
buzaba ku bitugu bye. utakuwa juu ya bega lake. icya kabiri, Neno la pili, azitwa igitangaza. ataitwa mkuu. umuhagarikizi yabivuze, Mwana- aravuga ngo ni igitangaza akasema ni kubera ko muujiza. yavutse mu Kwa bitangaza. sababu alizaliwa kwa miujiza. Amen. Amen. si ikintu cyaje ari impanuka. Sio kitu kilikuja ghafla. La. kandi Imana ngo irangize Na ubwayo tena Mungu binafsi yamigenda akaenda imenya ko Mariya yamaze gusabwa, akajua kwamba Maria amekuja, birangiza iragenda ija mu nda y'umwana w'umukobwa, akaingia ndani ya tumbo ya bikira. ishike iratura, Alipofika akaishi, ibamwo akaishi ndani mwibanga ry'ubumana, kwa siri ya Mungu, ububasha kwa bw'ubumana, uwezo wa Mungu, kugira gusa ngo ili tu abari abanyantege nke waliokuwa wadhaifu nabo bamurikirwe n'umuco. na waweze kumulikiwa na nuru. niho hariya twavuze ngo Ndipo pale ambapo tumesema azasama inda, bikira atapata mimba, warangiza umugabo atekereza kumuhisha. naye bwanake akafikiria Kumubenga. kumwacha, akafikiria kumwacha. ayo makuru reka tuyareke Habari hiyo bazayareka, tuiache, wataizungumzia. ariko aravuga ngo azitwa Lakini akasema igitangaza, ataitwa mkuu. kandi batangiye kukibona kera. Na tena walianza igitangaza cya mbere bamuvuzeho, miujiza ya kwanza yavuze iliyosema, ko azamena inzo ku mutwe. walisema atagonga Icyo nicyo cya kichwa. mbere. Hilo ni la kwanza. icya kabiri, Neno la pili, baravuga ngo ameze nk'intare, akamfananisha na aravuga ngo simba, ninde wabasha kubavuma, akasema anaweza laani. ninde Ni nani? ninde wabasha Nani kubatunganya. anaweza laani huyo? none hano Yesayi we yavuze ngo Kwa Isaya mzungumzi ubutware buzaba ku bitugu bye. akasema uwezo utakuwa juu ya icya bega kabiri, lake. azitwa igitangaza. Akasema ataitwa mkuu. icya gatatu, azitwa Neno la umujyanama, tatu ataitwa imana mshauri. ikomeye. Mungu mkuu. amen, Amen. azitwa umujyanama. Ataitwa mshauri. Yesu iyo yavukiye muri wowe, Yesu akizaliwa ndani azaba yako umujyanama, anakuwa akavuga ngo mshauri. guhera none Anasema kwanza leo tugasubira kunywa inzoga usikunywe pombe kubera ko ni umujyanama, kwa sababu ni mshauri. agasubira kandi akaza Na tena anaja mara akavuga ngo tena guhera none anasema tangu leo tugasubire kuvuga nabi usizungumze kubera ko vibaya ni umujyanama, kwa sababu ni yamaze mshauri. kuvukira muri wowe, Amezaliwa ndani agasubira yako. kandi akaza, Anaja mara yamaze tena kuvukira muri nganire, Akienda akamubwira ngo kuzaliwa ndani ya tugasubire kubura nganire. umugi, Anamwambia kandi usikunywe basi tugasubire no tena kwitwaza imbugita na tena usibebe kubera ko silaha ni umujyanama. kwa sababu ni mshauri. ni umujyanama, Ni mshauri. azitwa umujyanama, Ataitwa mshauri. imana ikomeye. Mungu mkuu. ibintu bitatu Yesu azakora. Kiza mambo matatu Yesu Ikintu cha anafanya. mbere, Neno la ni kwanza umunyabutware. ni mwenye uwezo. Icya kabiri, Neno la pili igitangaza. ni mkuu. icya gatatu, Neno la tatu azatugira inama. anatushauri. iyo Yesu Kristo amaze kuvukira muri wowe, Yesu Kristo akizaliwa ndani yako uzure ku buraya. unaacha umalaya. abandi iyo Yesu yamaze kuvukira muri wowe, Wengine Yesu akizaliwa ndani yao aza kwigisha uburyo bwo kwihana. anakufunza namna ya iyo kutubu. Yesu yamaze kuvukira muri wowe, Yesu akizaliwa ndani yako aza gukura akakubwira ngo genda wakuyemo inda, anakuachanisha na kuambia kwihana. kutoa mimba kubera ko ni kwa umujyanama sababu ni kandi mshauri ni imana na ikomeye. tena ni Mungu mkuu. ubwayo yirukanye ubutware, Yeye binafsi amekuja na yirukanye uwezo, igitangaza, amekuja na miujiza, birangize ikugira inama amekuja kubera kukushauri ya magambo tuvuze kwa sababu ya haruguru, maneno hayo tumezungumza Ukazumva. juu na unasikiza ukabikora. na unatenda. wari igitangaza, Huyo ni muujiza. wari warigize ikigenge, Yule ambaye alikuwa amejifanya akumva imana, alafu anasikiza Mungu. wari warigize ikihebe, Yule alikuwa amejifanya Akumva Imana. gaidi anasikiza aravuga ngo Mungu. azitwa igitangaza. Anasema ataitwa ubutware muujiza. buzaba ku bitugu bye. Ufalme utakuwa juu ya Ujana bega Imana yacu lake ikomeye. na atakuwa Mungu wetu mkuu. Amen. Amen. Semeni amen. Amen. umujyanama, imana yacu ikomeye. Ataitwa mshauri, Mungu wetu mkuu. warangize Alafu nawe yamagenda Yesaya nawe aramufata, naye akaenda Isaya akamchukua yamamugenda amuterera Yeremiya. akampeleka mpaka kwa Yeremia. Yeremiya nawe araza Yeremia naye akaja aramuvuga. akamzungumzia. Semeni amen. Haleluya. ejo bundi bambwiye akantu, Juzi walimwambia kitu, ariko ye twige mwaka byaramo, tujifunze, twige. tujifunze. Yeremiya ngo yaje kumuhanura, Yeremia yeye alipoenda kumtabiri nawe yamamuhanura nk'umuntu ugiye gupfa. naye akamtabiri kama mtu anaenda kufa. yamavuga ngo induru zumvikanye irama, Akasema uzuni umesikika Lamu. kandi ico gihe babivuze Na tena Yesaya amaze wamezungumzia. kumuhanura haciye imyaka 700, Yesaya alipotabiri Tekereza kulipita ubwo miaka buhanuzi. 700. Sikiza unabii huo. kandi yarayamuvuze Na nk'uri tena hano. alikuwa amesema kama mtu ariko anakuja imyaka sasa. 100, 200, 300, 600 Lakini ari miaka 100, Ari 200 hiri. mpaka 700. Yeremiya nawe aje kumuvuga, Yeremiya alipomtabiri. yamavuga ngo induru zumvikaniye. Akasema uzuri umesikika kuanzia Rama. aho niho induru zumvikaniye, Hapo ndipo kilio kimesikika. kurira no kuboroga Kilio
kimesikika kuba Rama kwinshi. huko kulikuwa kimiji. Rasheli aririra abana biwe, Rasheli akalilia watoto wake, warangiza yanga guhozwa baadaye akakataa kubera ko kuingia abana kwa sababu watoto batari wake bakiriho, hawakuwapo, kubera ko bari bamaze. kwa sababu walikuwa Kubi. wamemaliza kuuliwa. Amen. Amen. Ese bizagenze gute Je, kugira ngo bawice? kuliendaje ili wawaue? Kumwe yavuze ngo azamena inzo ku mutwe, Mmoja amesema ataua akavuga ngo nyoka, ni intare, mwingine akasema ni simba, akavuga ngo ni igitangaza. mwingine akasema ni None uyu muujiza. nguyu nawe aravuze ngo induru zumvikana iramba. Huyu naye anasema kilio kimesikika Kera Yesu Rama. yamaze kuvuka, Yesu ameshuka warangize kuzaliwa, aramubona, akamuona, nuko igihe kigeze. akamwambia wakati Ndatekereza ko ari umefika. Matayo n'ibice bibiri ugasoma aho ngaho. Akamwambia Mathayo sura 2 hapo. Mariya atwara inda, Maria akaona amare gutwara mimba. inda, itegeko rirasohoka. Akantu nari mbabwiye, Uamuzi ukapita alipochukua mimba, Atangaje. kitu ambacho kilimshangaza. amare itegeko rirasohoka. Uamuzi Baravuga ngo ukatokea, abantu bose akasema watu wote bazoje waende, kwiyandikisha. waende kwao kujiandikisha, Iyo bavuka kwitongo waende mali ariyo wanazaliwa, baje, ndipo wataenda. ngo barangize baragenda. Napo wote wakaenda, Ariko yajanye n'umugore atarabuwiwe, lakini alienda na bibi asiyekuwa wake, kubera ko imico y'Abanyesiraheli, kwa sababu kabila za iyo Waisraeli wakundaga nimo ugakundana n'umukobwa, ulipopendana na bibi ico gihe kikagera msichana na wakati wajanaga unafika, nawe iwanyu, ulikuwa unaenda naye ariko kwenu, agakomeza akaba ari umukobwa, lakini pia naye kwa kuzogeza anaendelea igihe kuwa bikira bazobashingirira. mpaka wakati Nabo baramanuka baje i Betelehemu, na wakaenda Bethlehemu. wamare gushika Walipofika bariyandikisha. wakajiandikisha, Wamare kwiyandikisha, walipojiandikisha igihe kiragera, wakati ukafika, Yesu aravuka. Yesu akazaliwa. Wamare kuvuka, Alipozaliwa inyenyeri, nyota, marayika w'Imana, malaika wa Mungu, Bibiliya narayisomye irambwira ngo igenda ahantu hari igikuyu n'inkaferume, ngo isanga habungeri bari bari. Biblia inamwambia kaenda mpaka pale Marangize wachungaji marayika walikuwa. w'Uwiteka arababwira ngo Malaika wa Mungu akawaambia i Nazareti, i Nazareti, Betelehemu Bethlehemu havukiye umwana, kumezaliwa mwana, nawe baravuga. naye akazungumza. Warangiza inyenyeri nayo Nyota nayo ituruka mu banyabwenge, ikatoka kwa wenye barangize busara, ngo barangize kuyibona, nao ibo waliokuwa barayimenya, wakaijua, baba bayikurikira imigenda neza no mu murwa mukuru, wakaifuata aho Herode yari ayoboye. mpaka pale Herode alikuwa Bashike anaongoza. baratese, Walipofika wakauliza, je, umwami wavutse ari he? mfalme aliyezaliwa yuko wapi? Abandi tukagira inkuru, Wakamwambia, tuambie habari, iyi si hari undi mwami utari jewe? dunia hii kuna mfalme mwingine isipokuwa Ayo makuru Herode. kwanza wewe kurayakura he? Habari hiyo uona kwa wapi? Ninde wayakubwiye? Nani amekwambia? Tinyenyeri, kandi ngushike harya ya nyenyeri ntiyasubira kuboneka, Akana alipofika hapa nyota hiyo ikaenda, yamiburira nyina aho ngaho gusa. nyota hiyo ikapotelea mali hapo. Mwumve ibintu by'Imana ukuntu biza bigenda, Sikizieni mambo ya Mungu vile anaenda, icyo Imana ibigambiriye kile gukora, ambacho Mungu amekusudia kufanya, kandi ntiyari inaniwe kubacisha mu bandi bungeri, na tena kuwa ameshindwa kuwafikisha kwa wachungaji wengine, ariko irabazana ibanza kuza kubwira Herode, lakini kawaleta kwa iramubwira Herode, ngo hari undi mwami utari wewe. ikamwambia kuna mfalme mwingine isipokuwa Akambwira wewe. kari gatangaje. Kitu ambacho nawaambia kilikuwa kinashangaza. Herode yari nka guverineri, niko kantu bambwiye, Herode alikuwa kama gavana, kandi na tena ngo yari umuhanga kwicana, alikuwa mwenye busara kwa kuua, umwicanyi. alikuwa muuaji. Nicyo cyari cyaratumye amenyekana, Hiyo ndiyo ilikuwa imemfanya akwesta, ariko Imana baricisha inyenyeri, lakini Mungu akapitisha nyota kwake. nimare gushira bamaze kwibura, Alafu walipoikosa aravuga ati nimugende, akamwambia, nendeni, nimumara gushika, mkishafika huko nimumubona mkimuona mumuture, nimumara Mpesa wapi? muzogaruke, naye mtarudi, nanje mumbwire nami nanje mtaniambia, gutura uwo mwana. nami nitaenda Ariko mu kumpa mutima zawadi. wiwe, Lakini sicho ndani ya cyari roho yake kigambiriwe. sio hiko kilikuwa kimekusudiwa. Amen. Amen. Ngo barangize ya nyenyeri barayikurikiye, Nyota yao akaifuata, iragenda, ikaenda, ngo irangize Imana ibaheza ikimenyetso, Mungu akawapa ishara, irababwira ngo muzamusanga mu muvure, akawambia mtampata kwa zizi, naho niho muzamusanga, hapo ndipo atakakuwa, naho niho azaba hapo aryamishijwe, ndipo atakuwa amelazwa, azaba ari mu muvure w'inka, atakuwa kwa zizi la ng'ombe, ikimenyetso, ishara, azaba yambaye umwenda w'impinja. atakuwa amevalishwa Baragenda kwambara mavazi gushika ya baramuona. watoto, nao wakamuona. Amen. Haleluya. Abanyabwenge, Wenye Yesu busara, tiyovukira mu Yesu ayezizaliwa, kubera ko kwa sababu abaribonye bakabyumva waliona na nibo kusikiza, banyabwenge. ndio wenye Bibiliya busara. yaramye ngo Imana izikoresha Biblia abaswa inamwambia kugira ngo Mungu bakoze anatumia isoni abanyabwenge, cyangwa se Mungu abanyantekeya kugira ngo ikoze isoni abanyembaraga, ili wale wanajifanya wa, kandi iyo Imana yavukiye muri wowe ikakumurikira, na tena Mungu zuba akizaliwa ndani yako, umunyabwenge unakuwa mwenye ukabibona, busara,
unaona mukabona umuntu ukarandika amandika ariko mwashaka amasomo yize mukayabura. unaona mtu anaandika lakini yabaye umunyabwenge karavuga amakuru yo mwijuru. ukiona amasomo zabisiga ubwenge bw'abisi. haya yanaacha hekima ya watu. abanyabwenge bw'Imana inasikiza wale busara amatwi y'Imana. inasikika wale ambao wana busara Mungu. kuvuka kwa Yesu. hao ndio wanasikiza kuvuka kwa Yesu. wengine n'abagizi ba nabi. wengine wote ni watenda ubaya. mugende ni mumara kumubona nendeni muzoze mkumona kubwire nanjye nje kumutura amaturo. mukaje mkaniambia nami nikienda niku abandi bakaja mutubari. wengine abandi barangiza bakavuga ngo umwami Yesu yavutse. alafu wanasema ariko mfalme wavukiye muri Yesu. lakini Yesu yavukiye muri we. Yesu akizaliwa ndani yako ku mutima. unasikiza kubisho. Ibiti ku mutima. unasikiza ubisho. agakomanga mu mutima. anabisho kwa roho. akakugira umunyabwenge. anakufanya mwenyewe busara. akakugira umugabo. anakufanya mwenyewe akagushorera. naye anatembea nawe. akagushorera. anatembea nawe. anatembea nawe. kugeza ku karindi. anakufikisha mahali ambapo unapaswa kuwa. Amen. 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 barabikora. wakaona wamare gushika. walipofika naratangaye. alishangaa. ngo bashike. walipofika bama bamutura. watu wakaanza kumpea zawadi. wakaanza kumpea zawadi bila habari nyingine. bama bazana ibyo bari bakaje bikoreye. watu wakaleta yale ambayo walikuwa bashike umwami Yesu yavutse. wakasema mfalme Yesu amezaliwa. wakaleta fedha na dhahabu yote walikuwa nayo. wakaanza kumpa umwami waba. mfalme wa falme. yabaga kuvuga. Hallelujah. Hallelujah. Amen. wikomeze. hauwezi kufanya la wikomeze. hauwezi kufanya na maturo. ukiwa na zawadi ugacha bugufi. unanyenyekea. none se mwami. unasema iwe mfalme babari. nisamehe. araza bamutura maturo. wakaja wakampa zawadi. bazana fedha ni dhahabu. wakaleta fedha na dhahabu. bazana n'ibihumura neza. wakaleta na yale ambayo yananukia vizuri kwa sababu inkomanga ubwenge bw'Imana. ufalme wa Mungu ama hekima ya Mungu ilikuwa ndani yao. alikwisha zaliwa ndani yao. tibiza byumva baswa. haiwezi sikiza wasio na hekima. abanyabwenge bafite ubwenge. inasikiza wale ambao wana hekima ya Mungu. bamaze kuvukirwamo na Yesu. kwa sababu Yesu amemaliza kuzaliwa ndani yao. Amen. Hallelujah. yo handi barimza baravuga ngo shimwa shimwa. ndipo pale wameimba shikuliwa yewe shimwa shimwa. pewa sifa yewe shimwa rurema. pewa sifa yewe wewe usumba bose. wewe mkuu zaidi ya vyote. wewe usumba bose. wewe mkuu zaidi ya yote. pewa sifa. pewa sifa. pewa sifa. shikuliwa kwa sababu umezaliwa ndani yetu. mwami muri twebwe. sifa kwa sababu wewe ni mfalme ndani yetu. kiza muri twebwe. shikuliwa kwa sababu wewe ni mkombozi ndani yetu. hivyo ndivyo wanafanya. ariko ibi byo kwikomeza. lakini hii ya kujifanya wakuu tarakageramo. haujafikia. ariko yamaze kwijamo neza. lakini Yesu akikuingia ndani vizuri. tiwore ni gice ca 10. hauwezi kaa na fungu la 10. la kubera kwa sababu bama baza kumutura. walikuja wakaanza kumpa zawadi. aravuga. hajazungumza. arahumura. hajafungua macho. arabona. hajaona. na muntu kiraho. hakuna mtu aliyo hapo. ariko yari Imana. lakini alikuwa Mungu. kandi ngo baje kuzana bazana iby'agaciro. na tena walipoenda kuleta wakaleta dhamana. iby'agaciro. yale ambayo yalikuwa na dhamana. iby'agaciro. yale yalikuwa ya dhamana. iby'agaciro ni yale yalikuwa na dhamana ndio walileta. bazanye iby'agaciro. walileta mambo yenye dhamana. bazanye iby'agaciro. walileta mambo yenye dhamana. kubera ko Yesu ubwiwe. kwa sababu Yesu binafsi yeye ni dhamana. Yesu ubwiwe na agaciro. Yesu binafsi ni dhamana. semene amen. Amen. warangize baryamye nijoro. walipokuwa wamelala usiku. nimba hari ikintu kiza kivuga gutya. kama kuna kitu kinazungumza ni Imana. ni Mungu. ngo baryame Imana amezera avuga ati mwe. walipolala Mungu akamwambia mukasubiye guca muri ino nzira. msipite njia hii tena. ihita kwa Herode. hii ambayo inaenda kwa Herode. timugasubire. msipitie tena. Numva mutuzo manuri mwiza ibihe numva amahoro n'umutuzo manuri mwiza ibihe numva Maonesha numva amahoro manuri mwiza ibihe
imbaraga